radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Uyu munsi bamwe mu banyarwanda n'abandi bibutse umunsi batangije wiswe Ingabire Day, ugamije kwibuka imfungwa ziri imitekerereze n'ibya politike mu Rwanda. Umwe mu bagize uruhare mu gushyiraho uwo munsi, Aimable-André Dufatanye, wigisha muri kaminuza ya Lyon mu Bufaransa, yabisobanuriye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Iyo nyito navuga ko urebye umuntu yavuga ko ari akabyiniriro k'umunsi, ubundi tuvuga ko ari umunsi wo guharanira ko abafunzwe bose bazira ibya politike cyangwa se bazira ibitekerezo byabo n'abandi bose bazira akarengane bagomba gufungurwa. Ni umunsi wo kwibutsa ko duharanira ko bafungurwa kandi bidatinze, kandi tukibutsa ko mu Rwanda tugomba guharanira ko habamo demokarasi, ubutegetsi bugendera ku mategeko, ntihagire uwongera kurengana. Kuki rero akabyiniriro kawo ari Ingabire Day? Nuko nk'uko hasanzwe hari umunsi witwa Mandela Day, Madame Ingabire yabaye umwe muri benshi yafunzwe imyaka 8 yose azira guharanira ko demokarasi yishinga imizi mu Rwanda. Ariko se abantu bose bafunzwe mu Rwanda mugomba kubaha umunsi w'akabyiniriro, hakabaho Bizimungu Day, hakabaho Byabagamba Day, hakabaho Rwigara Day? Ibyo by'utubyiniriro bigamije iki? Akabyiniriro ntabwo bagaha umuntu uwo ari we wese, ariko mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwumvikane, hari umuntu biba bigaragara ko asa n'uwarushije abandi kwitangira impamvu. Kandi noneho ntabwo dukwiye gutinda ku muntu kuko si umuntu, ahubwo tuba tureba koko abantu bazira akarengane kugira ngo babashe kwitabwaho. Atari ibyo, umuntu avuye mu munyururu, icyo gihe umunsi ntiwakongera kubaho. Ariko siko bimeze. Uwo munsi ni ukugira ngo abantu bagire aho bahuriza, babashe kwibutsa ko tugomba guharanira ko nta muntu wongera kuzira akarengane mu Rwanda. None murashaka yuko hafungurwa imfungwa zose zifungiye mu Rwanda, cyangwa se murashaka gusa, muraharanira gusa ko hafungurwa imfungwa za politike? Ntabwo ari imfungwa za politike gusa, ahubwo ni imfungwa zizira ubusa. Abazira akarengane bose bakwiye gufungurwa. Hari abakoze ibyaha, bo nyine barahanwa iyo bikurikije amategeko, ariko guharanira ko abazira gusa ibitekerezo bya politike, nta muntu ukwiye kuzira igitekerezo cya politike, nta n'umuntu ukwiye kuzira igitekerezo gisanzwe. Mu magereza, mu mabohero harimo abantu benshi bazize kuvugisha ukuri, bazize guharanira uburenganzira bwabo cyangwa se n'ubwa bagenzi babo, ibyo bakabizira. Abo tuvugira ariko Bwana Dufatanye, unyemerere nkubaze, mufite metero ipima akarengane gafungirwaho mu Rwanda ku buryo wavuga uti muri gereza iyi n'iyi harimo abantu aba n'aba, twarapimye dusanga ababazira akarengane bagomba gufungurwa? Ubu ngubu wakubaza tuduhe lisite y'abantu bagomba gufungurwa, iyo lisite mwayibona? Iyo lisite kuyibona ntabwo bigoye, kuko hari imiryango mpuzamahanga, tureke wenda n'ubushakashatsi bwa buri wese yagiye akora, cyangwa se ngome nakubwira ngo runaka turaziranye nzi ko azira ubusa, ariko hari n'imiryango mpuzamahanga, Amnesty International, n'indi miryango nka Human Rights Watch. Umuntu yavuga ko ifite icyizere ku rwego mpuzamahanga, ikoresha navuga ngo uburyo bwizewe yerekana ko abantu bagiye bafungwa bazira akarengane. Ndaguha urugero, tuhere no kuri Madame Victoire, urukiko rwa Afurika rwavuze ko yarenganye, haba n'abandi nka Diane wafunzwe nyuma bakaza kumurekura, ntabwo higeze humvikanwa indishyi z'akababaro. Umuntu ntabwo bamufunga gutyo gusa ngo noneho nihaba icyo bise pressure, nubwo hari abavuze ngo nta pressure iba mu Rwanda. Iyo pressure iyo ibayeho umuntu baramurekura, ntabwo iyo bamurekuye bivuga ko ibyaha yarakoze bihise biguruka bikaba bitakiriho. Ni ukuvuga ko hari abantu benshi bafunzwe. Iyo miryango amazina arahari, yakoze ubushakashatsi. No, abo tuvuga abazwi bahita bumvikana, ariko Mushayidi amaze imyaka myinshi cyane. Mvuye hari Mushayidi, hari abitwa Bampozayo, abo bose ni abantu bafunzwe bazira impamvu za politike. Cyane cyane twiyo tuvuga ni uko aho mvuga abafunzwe bazira impamvu za politike, ariko tuvuga n'abazira ibitekerezo byabo. Hari abantu bato amazina umuntu yavuga umuntu ntabamenye, ariko
twebwe iyo tugerageza kuvugira abo bose tugerageza gushaka amakuru no kugerageza kubavugira abo bose. Biragoye kurondora amazina kuko ni benshi.